Manipur ki gari में देखिए extortion तौरी बसे directly or indirectly encouraged to the government of India and partially the Nagaland government out and out मवें तो विशालगा लेर बनी नोइन थोक तौरो हाइदरा वैसे कोई underground outfit group तो सुनते several other police organization excise narcotics मोदी कराई दी कोई municipality corporations दी forest department मोदी कोई all Nagaland कोई करी है नी vehicles taxi union का हाइजल लगता ना का अदुबों से जाऊँ ना तो वैसे लोग इन्हें government of Nagaland से fully खंगे बनी मतलब मुझे मी लाइव सिंह directly or indirectly benefits फंग बनी ना सरकार से ममित उशन न ले लोने भारत सरकार दी ममित से पूरा मुहे न कोई ये उशन न दब सारेगा तो रे पूरा था बनी अदुत नतना मणिपुर सरकार से ngरang तमक अना बस शिव लोई खेल डॉक्टर को बुदौना कोई ये ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना शो हाईवी की वो तो अतो यम थेंगे सिद्धि लोई ने खंगने रिबंग आंतनी मणिपुर द पोची तांगी बसे दिमापुर द पीरी बल्लुपा चाम पियो पोद से इंफाल उतलुपा चाम नंगे पीरी सीमेंट बैग अमदल बचोम जंगे पीरी तब से मामले कोई थेंगे का सु वैलिड और ब्रा है तो दिन कोई लाक्स नहीं से थेंजर अगर सु एटलीस्ट पुखलम में से ऑल पॉलिटिकल पार्टी में फम के दुग कोई मिहुत के दुग खोच सिदा एटलीस्ट करी गुम कोई अफबा दुग मदी पुखलम में हैविस द यानी ब्रा यानी द हैविस द थेमन बपन को रे ए शुंया जानी द मरन मांग बजाव मांग तपस पूरा लोई खरबनी ओके अदुबु हाय द यस एज ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर पुखर पेरमदो हाय ऐशो थागत तो भैया दे एटलीस्ट मयाम एमएलएस मिनिस्टर्स मयाम लेबो पुन ममांग द लेबो पुन उसलो न मोइसो कोई तुम लेबनी एटलीस्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर न हौदु पिरमी हाइबदो अदु हौदि आई थागत चगे अदु मसे थिंग मसुगम ngमोय मणिपुर से जाउन एनकरेज तौरी बनीना ओके आई सेकंड रिएक्शन तौदि लौजे करी वैलिड ओइबो ओइदबा थेंग द हाइब्स द करी पॉइंट होय एंगल अमददी खुगी सोनामनि हाइबी दु चुमे अदुगा अमदना मसी ममांगददी ngaranggi dubugi instance ki mamangda haitare ne se mamangda koina debate atei kar tawba kanda so BJP ki spokesperson ga khoi ga phamina ba kanda sumaina khoi gi Manipur gi jaga sing da highway sing da tongan ba atop jaga sing da illegal taxation and kind of extortion is tawi have said masi khoina haiba kanda moi deny tawni okay chi tawni ko impact TV discussion amada moi tawmi ni spokesperson na phamaga masi phau de FIR amok tawko leite aduna masi tawde na high ne ai yam mai de aduna mitu da kana se BJP spokesperson na mai high ne adu high basi ai yam mai ki de ba but mitu da ina adu khana ba yadam ni na as adu di oida mangang adu di phare wayam ngang na ro ai ga chaminers lo noted kem karai le designated kem kadai le tax na karam dukan da karam thong ma pa da karai da khom ge du ji lambi su ta ke dimar bi ta ai loi ta ke na hai da ga mai tor ga discussion di lotion ki but adu gi ngarang nahan bhog di moi deny to ga le mi ne sum si leite khang de na but somehow matam na purak pani khang de phibam na ni khang de khoi gi all political party including the government khoi gi chief minister na present to submit to memorandum sida adum report ma hapaga pigri base masimadi tanjadu da at least mayam the exposed or officially maduma tawre hadana moina uthok se simadi akoi adum masimadi kane adum lawe uthok dum di chume adeda sigi pochi magi kai haitare value se legadra lero da have question am le wait legadra lero say for example man madu compensate to hairi madu oigadra oiro da have question am thoe ai oi thokadong mande maram di kai no da paisa khobu di tokro mi kaya no hat krisa adu gi wari da laga di nation I am na hat mass murder se mi se dong yang re se compensate to no di amu ya like compensate to ya ko na te adagi di moina chathaki ba kidnapping truck driver kaya no contractor manager kaya no labor kaya no are the jahi kunji da tawba ya crime si tawkhra bane da mo sigi tawkhriba pot sing sigi mathak da India government da makhoi si terrorist organization ne na bowa brand tawraga lauthoga lermi ne kuitan tan da pha da pun na tawri ne tawmi ne ba adu hairiba sigi crime mayam si chatharami ba group to gi leader do ngasi one of the highest honor ain't koi gi bond da chaluraga halakpadong na
lay pring huaga India ki parliament da office da pushallaga yamna decent over discussion ga tawdana agreement am laamni ga shoi tawna photo kaptana okay hadi India government na tawriba moigi character moi uthore ba moigi moina piriba message India ki lady ba to remaining public sing da victim oiraba oiraba public sing victim oiraba people sing moina hard kriba mi sing victim oiraba moina extortion to kriba mi sing victim oiraba family sing adigi moina kidnap to kriba mi sing lady ba moina piriba psychological ekoi ki trauma me am shock me am piriba me am victim oiraba mi am sida India government piriba message kai no okay adu maina crime to ba dum ba thabak chathaba mi sing adu ngasi kaushalaga makoina haiba taraga mi am la wa tarak tri ne innocent public me am the people me am ngasi moina tawnari do kari no adu ba ngasai gi crime chathaba mi du noi ga sanai wari se masin Manipur gi apun gi pot sida kamai kamai la ko kai mo se haibi u wadana koina democratic form of protest me am chatharaga moi the demand to India government adu buna lumna lawdraga hoji gi hairiba crime to me am du leader do adu na ngau ji lawra chali so where is the constitution of India where is the government of India heading towards and what is the message they are giving to the people haiba question am thoktra si am noi ta ba tare koida aduna high reporting moina law and excuse of hoga moina du mafam ma pigi basa masina maram oira kanda ekhoigi miyamda especially the people of Manipur who has been suffering without any reason without any benefits from that very prolonged 22 years long of peace process sida koi chukan kana ke do chunga yaw ke do ba chumdagi awa da phangaga la ba receiving end dum le ra ba ekhoigi Manipur people na India ki constitution amadi India government sibu kaya yamna koina moida thajaba thambi yari ge have a question of la so that's the crux of the ngasi gi whole debate sida ai monda ngasai topic se harak pan ai yum da italon ai monda click to buje sine compensation hai je koina pukhalami medu not enough hai tari sing na hai ga de tamna tamna lakchini ko gi validity adu ngasai gi thing da ba punama volume ko gi to bu su to bi is it's not just about ko gi highway da low gi bu ko tan there are a lot of other ko gi haine local ki me am lai have what is the first reaction I thought is that I did Manipur government naga thengna ju thengna hojit ga moina wakhal ga ta dana India government compensate to da bani ga hai si yam noi I did thagali ni si matang si ai thaga tangam de tasenga thaga tangam de hojit da khange moi hai badi kuira bani ko khoina isam na hai atho ju namu hai ra bani ado ai da te masi Manipur mi pum khodi ma khange yanan bada ai khoina masi matang da naina ba ya bo humsi India government ka khoi lalo basina hana ganoda khoi ceasefire thamnadana amma tawna tawdini mamangda moina potong torom baduna anyway amma oire sahi kuni thorom si pistok torga lagadi moi gi leiri ba mayam do nomai kapna ba khona ba moi potok pusin tawba dignity camp da leiba leita ba hum am to yaudi moida kamai tawna lalo basin ji salai hangada ge ha pot amadi India ga mena number 1 hana khangum thokpane mane ado sigi matang yor kanda kanano khoi RTI Thai Ministry of Home Affairs ta paisa kaya share je kaya yamna innocent I am thagi wena kaya pigi kadar om da kaya pigi hayu ada bani je pho hai da bani moise pi da price pallu sweda ado pi dragadi khoi noi thokpa mayam de khaira sagera amma tawgera lakera phogera tawro hai pot ama hairaga akoi mayam singna awa nang leji innocent I am da awa amoi de injal leji India government sina injan mani na khoi dum lobo dum yara bani India government khayan bani moi khangna tawrini khangna tawrini aduni Manipur government thillaga taidi na khoi na dum sang maya ama akoi misam miyam da tax when khonki bodo adu do hando hari ne compensate to hari ne India government ni ko hari se innocent I am the high when te ko lai sigi lakoi maram dun ai panja ai ko na tawjake akoi I am the sin to khajab ko national highway ani sida ko lori ba taxing si hojik lo ba taxi I am ta hajar ke ai gi truck pochai pusale ba truck si gi saka haga da kangkhong haga da kangkhong ji taruk pan ba lei then tara pan ba lei train thoi pan ba lei sigi matung inna taxi sakhene ko kangkhong sing matung ina moina pusala ko port se khoi numit khuding he pusala ko ai na ngasi pusala se port sigi tax logone he ai na yo pusala dana yot ki tax ai na mana masing pusala dana mana masing ki tax moida lin am da thadi are mam ta leiti moida oin mak tax loyo Manipur government na ka ba lobo tax he
सिदगी मोइना काबा टैक्स ने हेले अदुना गाड़ी अममदा चौरान एवरेज दनिको ngसागी सका तरुक पानगेरा कांखों ट्राइथोइ पानगेरा निपान पानगेरा गाड़ी अममदा मोइना गुड्स टैक्स ने ना लौरी बसे पोट पुसलपि टैक्स है लुपा लिसिंग कुनग मरी छे ट्रिप अमदा लौवे लुपा लिसिंग कुन मरी ट्रिप अमदनिको अदुना सिमा लेरे अखोइना मसी पोट से होटोगा सम येंगे बाइदि मसी याम कन नै नै होलगा येंगे बको अदा तिलौ केजीदा लुपा याखै गा माथोइ पीरबा मोगी लुपा अमगी टैक्स यावरबनिको हाबदि केजी अमदा मोइना लुपा अम टैक्स लवे आलू सु टैक्स लुपा अम लवे केजी द लौरिनिको पाथो येंकांदा देन अदगिदि अखोइ सनम सु टैक्स लवे लौदब देमदा यावदबा लुपा ने अदु ख्वाइदगी वांगबा टैक्स से असा थाउसी टैक्स हम वांगे अखोइ लिटर अमा हाइगद्रा केजी अमा हाइगद्रा महीदी महीनी हाय केजी दसु दुम चप्पा यावइको अदुना मसी लुपा अम खाइ लवे योरसु लुपा अमग पैसा कुंट्रा केनो लवे केजी दा अदुना मयाम जे पारा कांदनिको गाड़ी अमदा लुपा लिसिंग कुनगुमदो कुमरी फाइन लवे गुड टैक्स अखोइ पोट पुसला पैसे सिन लोइबा नतेको गाड़ी अमगी लोइबगी सिदा मागी टैक्स तोंगान बम लेगनी सही की टैक्स में गाड़ी की तोंगान ले अदुना गाड़ी मफुदगी ngसाइ गुड्स टैक्स अदुना पोट पुसलेबा पोट से अखोइना गाड़ी नेकदोनिको नेगा पोट पोरकदोनेबा आइजी ललोन बनेबको आई आलू पुसंदोनी आलू पुसलगा आलू हाफ केना गाड़ी दा हापलकदोनेबा हापिबा ललोन बा आइगिनेबा ngसाइ टैक्स तीरदुना गाड़ी की तोंगान अम लवे अदु लोरगा अमु गोडाउन टैक्स अम सम लवे गोडाउन टैक्स से मयामले ताबिरमगनी अथै नते आइसी मोइ गवर्नमेंट नि मोइ चलारिसे आइसी बिजनेस अम तौगे न मोइ द सी अम थाने एप्लीकेशन अम थाने एप्लीकेशन सी मतुंगिना आइना तौगदोइबा क्वांटम ऑफ कैनो बिजनेस से असी साकया गिनो अरे गाड़ी कया कया थाम संग कनी सहीम द क्या संग कने सी पार कांजिदा मोइ होतो कांदा मधुई कैनो से मोइना कैनो सर्टिफिकेट म पीने सर्टिफिकेट सी सही खुदिंग रेडी तोई अदुना सर्टिफिकेट सी लुपा सी मत रेडी तोबदा 80,000 दगिना 5 लाख फोकी रेंज दा मयाम सिंग सी गोडाउन टैक्स लौरिने दुकान हांगी टैक्स लौरिने मयाम साइदा पौना बाजार दगा हांगिबा मयाम सिंगजे इसम समना हांग मनतीने टैक्स लौरिनी ने कना कना लौई लालौबो मयाम गी टैक्स अदगिदि से लालौबी से तंग थैदोकेबको गवर्नमेंट की हाइ तारेको गवर्नमेंट सी यामिको असोमना कंदा कनोरमदा दिमापुरमदा लौबे याब लौखरमनिको मसागी पल्ली मयाम दोनिको एक्साइज अगी फॉरेस्ट अगी अदगी होम गार्ड अगी अदगी लोकल क्लब की लोई थोरगा हिम बोरौदिन लोइबा स्लोर कांदा मणिपुर के सु यामदे मणिपुर दा होई पुलिस की स्टेट कनो होई आउटपोस्ट खर लैसे माउ गेता खर खसम लौबसे इम्फाल योर पोस्ट लौरिने लौदबसे कनानो होई होई ज्ञान तारदे होई वखल होई तादे अदुना अखोइना मेनलैंड इंडिया दा लुपा मंगा पि पोतो कोइ स्वाइदा लुपा 3 पिएबो होइना ख्वाइदगी पो तांगबा मफम जे होई ओए होजि सिनेबो अदुरगदि अखोइना लालौबगी सक्थाक से अखोइना हुल्लगा लेरे लालौ बाइ जते तेको एनएसएन आईएम निको आइन हाजरिसे एनएसएन आईएम की इशू सिनि खनरिसे मुगी सक्थाक से अखोइना हुल्लगा लेये अदो दिमापुर उमता लाखवा लबी सि याम खुदोंग थिसे मसिदने अदुना हौजिकि लालोंबा सिंसिना असोंगी लबीदा सनिंगदे करोम सनिंग याकना असम गा मणिपुर गा ताइनाबा सोना कंदा जेरिबाबा सनिंगे जेरिबाबा दा लाखपदि टैक्स से गसाई टैक्स तखाय में हेन हंदे ओके याम हंदे लौदि लौए मोइजो टैक्स हम हंदे गसागी लोकल टैक्स में आम लौद्रे मोइ दिमापुर की टैक्स में आम लौद्रे दिमापुर टैक्स हाजिनिको स्वागी लोकल टैक्स खरा खरा लौबदुदि हाना लुपा अम लौरमबदुना पैसा हमपुदा हंदरे अदगिदि कनोगी अखोगी पैसा निपुदा हंदरे सुमाय तौना अखोइना बिलाबाती पुसले टैक्स लौरे योट पुसले टैक्स लौरे खर लेगदि यासा सोर होली गायना सोर होमै टैक्स होलर को यानी को सी पोसेंट सी कमाय तोई सी इंडिया का मेन यार का लौ लेने ओके लौ लेने हाय आई मति तारगे मसी याम सांग पोसे याम सांग पोसे होई मणिपुर गवर्नमेंट मसी आई तुमिना तो मने थाजदे अखोयदि ओपन ओइद्रे को प्रोटेस्ट तौदबरा इंडिया गवर्नमेंट हाय दबरा सिनी हायरगदि हाय हायो होई यागे नागोइदी कनाम कंप्लेन तौदे कनाम कंप्लेन तौदे अखोइद रेकॉर्ड लेते अखोइद रेकॉर्ड लेते ड्राइवर मयाम फुग्रे ड्राइवर मयाम सीग्रे कइनो रेकॉर्ड लेते है जे कइनो कंप्लेन तौदे है जे करिनो सिनी अखोइ मु टेक्सटाइल जे कइनो सिनदा अदुना ललोन अदुगा अमरोब दा सेमु यंगसेबको मोइगिदि टेक्स तम पिरनी ललोन बसिंगना कइदौरे मसाइ मोइदा पिगि पैसा दो मोइदि मांगबा यादे कनादि people the tiner ko dene lei mo am tiner ko dene ba sai lupa manga pi do lupa tare yo ko dene ba manam di mai di mang be di lalon ba tu bu mang na lalon du kana no kana am ta mang lalon be ya ponte ba aduna
people ne ba yam waris टेक्स तो सुम थंगधरगा सुम थंगधरगा मासे चागदो मिदो मादी ख्वाइदगी वार खरा सेंतुम खरा पाइबा अदे असारम लेबा गासो हाइने को खोददी मोइना खरा फरे को लायरबा मिसम मियाम सुरगा साजब मियाम ददी उकाई तए कनाना तए इंडिया का मेना ताले मोइदगी लायरगा मखोइदगी टेक्स कोंबदा इंडिया का मेना होजि फावदा नो तगुनु हाइदे नोंग दा हाइदे असार राइफल गेट की मांगदा टेक्स लोगनी मोइना कइम हाइदे मोइ मांगदा फुनी कइम हाइदे अमदाई कोगी कनोगी इंडियन सर्विस ले मोइनो तमग तमसोनामी वाकल में हाइबीने स्वाइस द यस लाइव पोची असागी इवन नॉन स्टेट एक्टर कतन स्टेट एक्टर होग मसी इन्वॉल्व तो है बगी वारिस में लाइव ना दाइदा वाकल में कितक थंबीगने एक्सपीरियंस उरकपा थेंगनर पदु कितक हाइबी मित न उनरगा उरकपने चही निफुरोम करी हाइगिन दुबु मोनि तौरिबसे भजै टेक्स लोगो से होजिकते कोन पोट लेरगा मखोइद थिंद्रे पोट जोलिबु नुपादन जीएसटी कक्प समाइना से एग्जांपल आइन सीमेंट बैग चामा चनी चहुम इन लोगो तारे ट्रक ता हापे जीएसटी की टैक्स नमुक तोआन कक्कनी अंडरग्राउंड पीगे दब टैक्स तुना अमुक तोआन कगा पैसा से मोइन कक्तन अखोइदगी मपु सीमेंट लेरिबु नुपादुगी मांगदुगी जीएसटी की टैक्स कौगनी लोइना मखोइगी टैक्स ऑलरेडी कक्तन दिमापुर दिखाने गौहटी दिखांग दि मोइन लोइन था तो मतलब ना होई गुजाई टेक्स का पजिबन थोंगाव को थंगरा दुम कब मिने काय जी कदाय बुक सब पुलिस के से मानरगा लोइन लोइन तो मुनेरी मतने ओके आद पमा दि मारोर सिंगसन बिजनेसमैन सिंगसन मोइन गाड़ी मयाम थागरि सिंगसे मोइन कौरि बु टैक्स सिंगसे मखोइ दे चलगा थोइन दिमापुर द लागा थोइन थिल्लरे हबा अद मोइन चप्पे दरकार कलेते गौहटी ते मी लाई थिनबगी लाई मोइदे चलान इनकम टैक्स कोई पैसा थी बैठा चलान से मोइदे पिरकनी असि चलान कॉपी में मोइदा मोइदे पिरमनी मोइ चेन में यादरबा अनिमक लोइना यम्बियो अंडरग्राउंड द कदोई तो मोइदे ताइनग दोने एलोन असai की इन हाइजिक दे एक्साइज नार्कोटिक्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अदिगी कोई म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशंस और कोई विलेज के हेड अदिगी मकन मकन गेट से यामदर गेट तरा मपन रोम कुन रोम ले गेट नतबा मुखुई कुमै मतलब जे मोइन हेली एजेंसीज में से मसे गेट त चन्न बाइन तानब से रोटेशन गाइबदा थामद मोइ गेट त मुंग तारसिल पॉलिसिन कुंथराने पु से मी न फंगदोरिने मी से चाचा के न गेट तरा मपन सिगा गेट ती मशिंग आम मोइ लोन पुल पुन लोइना चप माने दिमापुर दे हे खटखटी दिगे लागपत तंजाद के न्यू फील्ड गेट लागपत खपलांगी लेरनी एनएसएन एन ले आर लेरनी एनएसएन यू लेरनी एनएसएन आईएम के लेरनी एनएनसी लेरनी लोन लाइन पुलिस नसु वेरी वेरी कोऑपरेटिव एटीट्यूड करी हाइजे ओके नोइ संदिगे ग्रुप को हाना ताइनर लाव खोइदे किसु काइदे कया पुक्सा माने क्या फजन कोऑपरेशन से लेगर वाइज अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड पुलिस लॉ साथ लोने चप मानबी अदुना थामदा गेट अममदा सिन अपार्ट फ्रॉम ओके अंडरग्राउंड लोरी पुनमक सिदी ह्यूज टैक्स ने सिदी मसिंग नाइद्रबा जन कोन कम गाड़ी सिंग से अममदा बस लिसिंग तरा से चहिम गे अमलिंग दन लेग्रनी मसि मोय ग्रुप मरी मंगा से 40-50,000 पी दोरने 10,000 अदिगे पार्ट टिप खुदिंग मक के मु लोगु दुरी से ममन से ना अखि हिसाब से नाइदर बजाने मरम दि मोइन हाईवे सिंग सिते लोइने पी द बजा होय पुलिस ने कर कंसीडरेशन कर तवी एक्साइज ने कर रुपा चनी चोम लवी चर न गेट होम सिन मोइस ललक पतन जादा जाम द इंफाल जोर पत अंडरग्राउंड लोइन तो खरका लुपा लिसिंग मंगा ने तो रुको में चरक ताई अच्छा फरे सिमा नागालैंड गवर्नमेंट चलो नोय यारी न मणिपुर न मुल्लु रो हाई गुन तौरो नोय कार लेरो गेट त चलो अमम द हाई से नागालैंड गाड़ी दि तबदेव नागालैंड गाड़ी मिनिमम लो यहां मोइने फजरी से मतलब कोऑपरेशन से फल ले जाने चेक गेट पुन मक्सिका कांस्टेबल दिगे हौरदना कोई के सिपाही ऑर्डिनरी से मैं कार से एग्जीबिशन से तो ले मरंदे पैसा से लोग दूर से मणिपुर दी ngakta आंध्र प्रदेश दी ngakta पंजाब दी ngakta मपांदे लाखपा गाड़ी सिंगाते मोने तो गुदर यस मणिपुर की सु चेक गेट से निपान रोम लेरी पुलिस ngatu ना या मल्लोरी अदिगे अच्छा पुलिस मणिपुर से करी सुन ऐने मणिपुर सरकार दे ऐन हंग चनिंगे दे मणिपुर सरकार न खंगदे हाइदना आई एम सॉरी टू से बीजेपी की स्पोक्समैन सिंह ना करीम तक खंगदे है सो आर यू नॉट स्टेइंग इन मणिपुर
Are you not? Are you staying in some of the foreign country? No, in Manipur, Manunda, no one in Mito Gari, Mayam Chapu, Chatuk Sinjito, Awana, Nangi Punamuksa Karim to Kang de Hated. This is really complain like this is really absurd. Yam no nung may pium Tobigano, Karimba, Udraga, no, the Gari Machanga, Itominasi, a Mapom, a Pajana, a Pujake Chab, Takoloin, a Nutoja. Manipur governments encourage the winner. Say, underground Manipur Mao gate kitan cross the kilometer amage manungda openly lowi Manipur government khangi loina Assam rapul ke doruni Manipur sarkar no se tawjaro haidana mamit ushan na taungle. Can the Manipur government, sir, can you deny it? You cannot. Physically hayingshul ermani hore hajishul ag hayingshul legani, you know it, you didn't want to do it, and you are not doing it. Yes, Nagaland to Budidi, Kuidi Mulen, Ate, Topa Sakarda, Amokune Tangan Bududi. Is it because the political rhetoric speech, Nathan, are you saying, sir, from your core of your heart, Tosha Hivitar, the Manipur to Butaba? Yes, to me, Bharat Sarkar, Mamit Ushandana, Nagalangi underground Mamit Ushandana, Mohi, the heroes of the hero, the Ramama, the Odi Murphy, and the film hero, and the college lighting in the war children, the heroes of the hero, kind of the treatment away. A Koibuna, Ushita Bharat Sarkarna, a Koibuna, me in a Kandaba, Manipur the Lega, Puri Mayam Punapush, Odomusu, me in the Kandabra in the Kali, with due apology, a Kunishum Jing, but because you are not treated well. Prime Minister Unagicha, you are not permitted to say him. One second. Nagaland me with chapter Saturn group of Chake, the Prime Minister Su, Hangoi Ki, Lapum Toba, Tangamo, Hepashal Japa, the Tame Pashal people, Mako, the head gear of Chulutopa, no. Very happy, very nice. Manipur Mide, Kudi, she, Chapman Bunny, Hingway career Talige, a question. Tamazon Amnigi, Yamna, Begi Gaidi, feel the thing, actual experience to the Haitari. This is the Toyona. We encourage them. Experience to the high talent, and a bit of Matam Queen, Hariba, Queen, Nainari, Matix, days that have a high talent. Experience to it and be said. I don't like sending it inside you. I know Pan giving me out, and we given beyond mouth to the way. Tambaze, not the highest ever. But we didn't. Manung the Tau reports this the 6 and Haragan, what with the other. A question why the Kaina can to do the Kaina at the Kara can the gate open in there. As some Mataka, the tongue was home as I like Kari, you know, take Naina Bigo. See, no Koina Sudum, Tatana, I never dum high. Kogi Manipur government key law and order and governance. See, 5 kilometers की radius था लोई बड़ा है तो ना मैं हाई ना बोलो सिंगाई में थकते कहीं तो हम दे सिंगाई लाखा किधर लोई रहे सोना कंदना थोड़ा लांडा किधर लोई रहे ना हाई बसे सिगी पोचिना मरम मोइरा कांदा अशुक कुई रबा मणिपुर स्टेट ना लाख बसिदा गवर्नमेंट सिंग सिना तौद बसिना मरम मोइरा कांदा कोई स्टेट सिदा कोई anarchic ओइबा law and order की कनोसी फजना कोई maintain तो वंगम दबगी factor जो नंबर हम वैरा कांदा unwanted vested interest group में याम मना तोंगिंग तोंगिंग पूरम तोरो कान हुजिती sectarian कनोमा मोइने create तो होता establish तो वंगम थोक रहे अदु establish तो थोक रहे बनिना अदु उम्ब set option रहे system में मा हुजी कोई ना उम्ब अदु गाइना ना बर in बहिसे सियाराय में थबो नते बा सीधने बा कोई even CSO की level दगी public की level दगी cultural troop ना film ना अदु ना दाना पन्याम ना हिमिन ना सीए कोई ना पन्याम लाओ ना सागसु Junction Nungamdre, Kaino Hakanda, the government let it established long time back. Aduna, Adu Queen Sum Tauramina with the Maratha Sanclave. She a quiggy quite a like Tivan in a Kaleb. Aduna Hojik D, Pare, a quay Narang Pobudi, Hayat Hiracy. Narang Pobudi, a quay governments in a denial mode the letter may say, Yare, okay, my Kangam drain laws. But yesterday they have already acknowledged. And at the moment when they submit that memorandum to the Prime Minister, government though, government I challenge, I dare to challenge. I'll come to your Thomas. I dare to challenge. I officially see the target official memorandum. Prime Minister is okay. Now they have recognized it, acknowledged it officially that something fishy is going on in our state, in our highways. Natra. Adu itargadi moy ngasi dagi thaba horubra. Okay. Are they going to check it?
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯗꯨ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯥꯏ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯇꯦꯛꯁ ꯈꯣꯝꯃꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯐꯝꯃꯒ ꯂꯩꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯔꯔꯣꯏꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯦ ꯍꯦꯞ ꯇꯨ ꯑꯦꯛट ꯏꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯕꯤꯀꯣꯖ ꯗꯦ ꯍꯦꯞ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯛꯅꯣꯂꯦꯖ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯔꯤꯄꯣर्टेड टू द गवर्नमेंट नत्रा अदुना अदुमा तोहनिंगी अतोपा मना से इंडिया गवर्नमेंट की सु मोगी प्रॉब्लम हम लेदी मोइदा अखोने याम नुंगाइतबा अचुंबगा अरानबगा हैब पोचे सिदेज द मोय अचुंबदा युमफम ओइरगा थबक तौते especially when it comes to northeastern part of India and especially to Manipur or Nagaland sigi mafam sida la kan da di moy achumba aran ba haiba sa masigi ethics ka se moy loin kaw thokraga makoi gi objective makoi gi interest to adu serve to na hona ba adu do ni jale ba anu moy na haibe aba mi oiraga di huran ba hinja ba du su moy lengon na raga Narendra Modi ne handshake to he don't feel shame ma ikai de ba ma hangoi de ba adum ba crime to criminal ma ga handshake to ma hangoi de ma di criminal do mana haibe in criminal ma oi bani na madu afaba criminal le na khalle ba aduna khoi gi US na kanwa da khoi gi Afghan landa ba kan da haidana there is a good terrorist and bad terrorist na lay na argument tholo krise very much like that India na su north east da lak ba kan da moi na su moi gi meeting da khoi gi haibe in the group good loyal group aduga kogi disloyal group adumain leire se moi adu do ina base ro moi thabak taw lere asigi mong se sum taw taragadi aikoina yamna khwaidigi thak wangna khaliba largest democracy would defend toriba constitution do magi sanctity du mangale madu unethical oire india government sina toriba moi way of governance ya moi achumba de yumphom moi thabak taw de habdu ma yamna yam phongna yam chengna thole hai tare adagi amana sigi makoina कोई अरान बदी युमफम होइरगा फत्तब मिसिंग मोइना सिजनरगा मोइना अपाम पोटमा लोसनब होनबरे मोइना तौबुसिन मरम होइरगांदा सोमद लाइबा साइड इफेक्ट करिनो अदुना अखोइगी लॉ एंड ऑर्डर्स दा अखोइगी पुंसिरोल दा इनसिक्योरिटी जे मोइ मेंटेन तौरगा थमनब होनबदा अदु खुलाई वे सिजनरे मोइना नॉट टू मेंटेन सिक्योरिटी नॉट टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर बट टू मेंटेन इनसिक्योरिटी अखोई मियाम सिदा अदुना अदुना अखोई द कई लेरे साइकोलॉजिकल थ्रेट अमा दुम पीरगा थम्मे टेंशन अमा दा अनु ngasi अखोई साइकियाट्रिक की डॉक्टर गा अखोई कार्डियोलॉजिस्ट कना मणिपुर दा वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग डॉक्टर ओइसी के नो दैट्स अ फैक्टर इंडिया गवर्नमेंट ना अरान बमी बु सिजनरगा मखोइना मियाम सिदा इनसिक्योरिटी मा दुम मेंटेन तौरगा थम्मे हाबिसिमा दिस इज अ मेन एक्यूज अखोई मदुमदी अखोई डायरेक्टली मोइदा अखोई एक्यूज तौबो ngami अतोपा मना अखोई मरक्ता कम्युनल रिफ्ट मा ngasi अखोई मसेनी मरक्ता कोई कम्युनिटी अमगी मरक्ता अखोई मरक्ता अखोइना कहे तारे ताइसन ननबा हानगी लेरंबा अखोई दुम लो वननेस तो मदु पुसलनब होनबदा या वालिसे सिसु मखोई दुगी गेम दुननेबा मखोइना ग्रुप खरा म लोखलनी से सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ग्रुप अन ग्रुप खरा लोखलनी हाइब ग्रुप से मु अगेंस्ट मोइना पामे बोर्ड दु यानदब कांगो दु मथक दम सिजनरनी अदुगी ग्रुप दुना हाइबे इनबा पब्लिक सेक्टर पब्लिक की डोमेन द लेबा मी सिंग दसु मु अदु सिंग दु खर फारनी अदु मु सिजनरगा एंटी सोशल एलिमेंट दम थोलनी सिगी से सुम सानरा कांदा अखोगी मरक साइ अमेरिकन तौगी पो या एक्जेक्टली अखोगी मरकता यूनिटी की चांस है मोइ सुबि पीदे सुम लई लेतन मोइ दुम कम्युनल रिफ से मेंटेन तोरगा थमा कांदा नॉर्थ ईस्ट की मागी लेजगा दो मागी डेवलपमेंट मागी ग्रोथ की मागी अखोगी स्पीड से मसी पूरा मा मोइ हिंडर तो हले मोइना सी सानरा थमे अन अखोइना येंबदा इंडिया गवर्नमेंट ना नॉर्थ ईस्ट की पीपल्स है मी दि पाम दे लम दि पाम खले they want our land and resources and this corridor to the Southeast Asia sidi moi paam aduga lam sida mapu oina lejariba lam sidagi hogdorokpa yellow meeting se sidi moi heina deba because we don't have any affinities with them culturally late socially late sakchu manade chinjak manade akoina ngari da akoi kangsoi da ngawi moina maduma na heina de so aduna adu moigi hainadaba moina semakpa moigi constitution ki framework tu na aikogi society da de fit to the chana de we cannot adjust ourselves to the constitution of India kyam kuina ko adjust to no adu adjust to ga sum la ku du na mara moira kanda som na kanda aikogi oiba lengang lo na ma aikoi group to ngam da ni na masi aikogi marakta problem ngal te le rise aduna factor mane na yedu musu lojai atopa amana okay hojik moi se peace talk moi final to re sina can they really assure that the peace and normalcy and development will restore in Northeast?
Moy acho moy ke no se objective se ma moy na matam sang na chahi kun hadoga season ramba adu kun lo makhal gi group to madu ngasi moy na sign agreement sign tawne lamdam na badi mo tambi chahi kun na se loire ken season to robani ai ju chahi kun lamjin da sum sian bada I can join Olympics chahi kun sum siala gadi chahi kun sang rama tam generation ama henjel amne ana adu mo poram da to roba kangu sing asi sign tawne re na haira kanda asina ko gi region sida peace and tranquility restore to ngam number one question. Number two, the Makoina was a highly quite a king. I will say, Tawaina, Kanjabon Kulay. In Asian, I am Gig Carders, may I say. Masimoina, Naga Army had a hurricane, Indian Army sector, the Moy machine, then Aduda fit with the Kangushna, police Kumba, that's not in heavy costume Gumba, the custom excise, he carry his but uniform gay, Tongan was seeking just only high. When about Moina Duda, Pashayam, Topo, Pashayam, Kabak, Pashayam, Munba, Mapam, same way, other target, Moy already Kuzadana, Moina Lepo Kungun, Matun Mapam Tale about point to the Amandurieva. I don't know the Pamalakanda, Makwina Karama Makalgi in the law and order framework to the CPC Hybra, CRPC Hybra, CPC. CRPC. CRPC, I do remember the Moina Kamai follow Toroga, Moimadugi, guiding principles, strict, uniformly, Adum Bapo to the Moi Torokadra. The big question is, Shima. Read a quiggy, Sida, a quiggy areas that was a say Kunganitwe. De facto, Moina recognition of Pitoga, extortion to Galicia. Must he lepada? She leper Mangamada, a quick Nagaland number the Shigi Highway, a quick text TV, a Tokanda, a quick 40 moments, Handara, Consumer Koina, Magi Pangam Toko, Bihada people moment, Guati the people 40 moment, I don't mind a question, the labor Pangadra was a Shigi question seems to hang the Changra Chang the Raying Bill. She hung with Matota in Kalem. Then Punamang sing aside, I went on a high down to my Yoki, takes Makalme Amsida, Supari Hijageva. More Dagina, Pusalako Supari said, Sina from the Silser Boda, something in the Impala Europe, Siki Lavish takes Mapam Marile. Root Uncle Tenidra, destination Uncle Tenny, pick up when Uncle Teneba, takes them upon Marile. Tenopolio Dringidama, Tenopoli Makadama, Palel Gidama, Lilong Dama, Adu Impaldama. Mate Shita. And when to guide takes here. Lupa Tarada, Hapa takes here. Lupani Marito Hapa Lupani, try Pandower. Adu Shigi Port business community that is shocked there. Lupa try and pants here, Makogi move Tanjay us, but I get takes Mapum Marisia, Taruksui, I tell a mono, Lupa Marie, Lupa trying to lower one. Aduga Lupa Kunitwe Yola, Lupa Tarapi, go over to Paris. Aduga Kunitwe the name when later Sadushna, and the Chari Lupa, Magi, the moment they never take Congress. Ultimately, I know how to log with Moina the business community, the Mang them. Sigi advantage there. I could get Tangal Bazaar, the Ponavazar, the Ladiba, settlers colonies, and I could Hiriba, business communities there. Makoina Masigi advantage, Lowy, Masigi ports here. In the government, Moiga, collusion of Malaria, endorsed a woman for Madum Yawa. Any port Leviova, Matamamadi, a quickie civil society is active when the Togdring Matam, the Kaidonga Kanda, Coca Cola, quickie soft drinks there. Print Masai print to the Lupa Humfumanga Tabase. Marfu never. Kay no Hagan, she takes no pilot and measure Kungi Mamangi, opposite a guy Yolamina. Mado pointing up with the Lord to guide the over the Yuzi with the print of Muyola. Shika in Moy Sky Lamida takes low with the company in the paper to take Yarote, and the Lambida de Moy in a Shingi takes very low look on the Quiddy Mangbia, now Hapsela Yolane and form the Sea Hiraga, you and Bacanda. Quamanado or Amador in my benching, the poor laser with Ducani, poor Masama papers up the day. Pitoma later live. I don't know, okay, I don't know, Sigi Mayam say. I last point again. Sigi Mayam said I couldn't Yangadur City. State government now was acknowledged or Moy Masana, Moina complain and Moina, Moy in the government, the Moy file to case and file to report or compensate of you, high bush or mobile. So tax commerce with more illegal tax commerce, Moy Yazak. Yarabanina. Hosing Mokoi, Nasidagi, Horaga, Moitabo Pakanava, Moitabo Hogodra, that Equina, Mok, Masiki, Yoma, Lambi the Tolopodunga, Hidura, I was there. It's a question to them. Okay, I am told him the Sadic supplemental thing as I started break my load the other. But breaking my tongue down, young Bilbetuni, Lady was extortion, not illegal taxing, say.
hando han ba basi kadai fo possibility oi bo ibdu na habdu na amuka nai nagi ne duga ya da maru oi basi koi nan sai pukhan nari basi tax na extortion si khatan da tana gi human gi oi ba kai da thona pukhari psychological gi oi economic myam si gi su haibam thok tabra panham thok tabra memorandum da ya ho da bra jim tang nai na ji ge brave tang lominari Manipur ihan hanbo oina lamjingba jewelry na market ta phangba sana mayam sigi quality check tawbagi khudong chaba pijari adom gi leijariba sana da yauriba alloy amadi elements kaya gi chang marik chumna accurate quality amadi quantity ga loina na khanghanba ngamlagani lamjingba jewelry na pijariba khudong chaba asi lobi ho adom gi sana adu sengi na traga sengdi haibagi chingna badu kokhanbiyo akupa marol gi damak lamjingba jewelry da lengsin birau Lamjingba jewelry, good quality is our priority. Folks ai cái đây là sự chỉnh bây giờ chỉnh thì sự Special Ningal Chakuba and Diwali offers. 10% discount on labor charge. 5% discount on spare parts for Hyundai cars only. Benefit on purchase of 4 Michelin tires. Free alignment, free balancing, free nitrogen, free removing and refitting. 3 years warranty on all tires. For more details, please visit SM Motors Airport Road, Ghari, near Comprehensive Concept School, Ilfa, or contact us at 9366 508 258. Break matung da mukan taram nok chari don yeng bi base Times of Manipur gi talking point na gwen ngasi khana jarmi base ngarang Deputy Chief Minister na thambi ki badung wapam karigumba naga pestox na loisin ba taraga di NACN haiba tare irrespective of karam affection no lau ki ba taxing si handon gadabni haiba Deputy CM gi wap akoi CM gi wapam adu kadai pho possible oi thokpa yabano aduga madu khaktana yarabra illegal tax na transaction du natana atupa mayam sul laibra haibdone akoi break mangda athobuna akoi gi point kyama raise to bigi tamu hem tang ma sai gi supplement to binu lai ne ai dai tamu sam la ai to ma laksi kai thamini jun trani pane na mayam no ji khangnari thai karigino har kanda sa Bangkok declaration do Manipur da sana ba yaroi ngam khai kai bana theko na sa gi declaration do akoi ceasefire extension tawe ha ba do sana yaroi na hawduna mi tai pan punsi kadine adagi di India ge men su madai mayam do shirak padagi di upai letter na handu en hai lauthu en ha ne sana ro en hai re sana ro en lauthu adum sane sine boi na i laktu ji sane sana bagi khudam ni ngasai mayam palai mane mayam ai gi phamin nazari ba alman adagi inau mayam hai re mayam je hoju phauba haidok taba ceasefire ma dum sane sida Manipur government so adum yai sine boi hai masi gi khudam jam yame di ngasai gi akhoi gi innocent I am ki kadar mayam phare khulaya kona na phare adu kadore ahing lending da guard torga security tor sak mabuk tan na pijar ga thindo ko mayam yaw nungui hadoki ba mayam yawi hau jam malak ta ki ta na hadoi okay tham ke sor fa gi matang da ko ngam jang birang tham so dong maring kam da IS officer ma sadil gi no gi matang ma tawodo nungui kya nungui tam ta hadoi me hadokri ne
adagi mo compensation jong piri ne si bagi ne piri ne matam du da khoi ya ka men pressure pirang mane sanka ada no khoi ngamoi kari adu ngamoi na hai bangam da ga men du kari ga men no sine khoi na ngam du adu matam du ga men du kari ga men no sine bo a hojik sa do mangai ne linge na ga men sibu kanu da khoi gi ukul da commando team thambangam bro tangai phada bro ai thaje tangai phada bayam lay notek ke mayam lay innocent I am and other somdana kai dore khoi gi tampaki ha ga masi tampaki sengi wa humna teko songi lalobu mayam sine hek uba da pha ba adu ka pa adu ga hat ba kam na hale lukhabi kam lay khoi manipur sida ai khoi imphal sida kam lay re o tampaki lam da kam lay chi yongo a khoi na hat pa mi gi na lay pareng hu tharok pa sine sigi kano si kanana no si india ga men da na te manipur ga men su yor ga lai ne suma khoi yang min na ga da ne adagi abu yang si singda zai police ki activity dum ta leitre lenga ki mawa lobti lenga ki sai da tori ba tat pat mayam hai tare ko sai mayam ko sai di kharabu tori da tat paro kharabu tori da tori sing je ukul da mawa lobde police mawa lobde then adagi commando mawa lobde low re ta thor kani hong na talaka do ni mayam na IRB thamba yaroi commando thamba yaroi ngamaga na hayeng se ta maw ra thambiu ne ta ngamra di yeng se maw ra thambiu tax lo ri mayam thambiu ngamri yong ba kachu ngamoy kayam song gram khoi khoi government se kam song gram yo ko adur ga di akhoi gi manipur government su innocent I am gi masai thoujal gi makha da lei bodong na tawe hai jima khoi yamina ba tae aduna people su ka dore ngasai gi government tu leitra bani na ngasai government gi leibai mami du ta dre ada loi order nga ka da mayam am ta leitra bani na horen phur ga da mi do horen chaire ga da mi ai bu sandar ga da mi du ga mawa ta ta ma tro adur ga di ka dore khoi gi manipur gi mau khoi gi mayok ta wangang mi mayam thor ko ta bane ar the government kai kari hairuni kai so hairune kai ham le ponte si jo khoi yeng ga ne ba aduga ngasai athobana panbada more rom da subar gi matang ama palami do ay amtang hajaram ge akhoi gi more se khoi kwai da gi maru oi ba manipur gi summit on gi mayol su amane ko india gi suni ko masi irang yam thoe irang chi nungte gi thoe lei masi irang le heloi hai tar ga di ai lambi am ta hajaram ge ngambra minister honorable minister no hom ju pa bi ne ti yeng biu hai air of piu asana fal lehen bi ganu more irang le roi ai sim hajaram ge more da irang le se asam la fal le benani moina sanaba sandab dai khang gre khan bi ro mayam na asana fal ho pi ro more da gi more da irang le roi se mai hajaram ge moina loi bene mi tawri sing je taku takati mayam moina loi moi sanaba lila ne tawri sing je aduna kari matam da kaulu irang he thorke tawba ar kari matam da po sai lalon ba mayam singi or ban gi matang am tong mayam da wa ba seteng phang jing je moina madu gi do matam sana thengna bang ba po to moina thengna de taw de ba thaoina na karo torga lei ba ana su nungi kulai pa mayam ji pai bi ade de ne te kem da lege da bane na notet ke mayam thamaga si da tax pasha pi da mayam lei do asai da ka dor no khang de sai da asai da tawri sing ji bo aduna asana fal se more de lokto more ingani santi oigani na ai masim laujaram ge adagi ngasai gi da akhoi gi sai manipur government ki ama hai ba do manipur government na a da demand to rise demand si government su yori ni ko yaw ba di masa su innocent I am the tax thi yori ni mam di ba employment am tax thi ri employment am si tax thi ne thi de ya ponte agadi khomi ni moi mani le ya ponte ada kana no sargam ga da ba ukul da tang ga da kana lege tax thi da ba loi thi yak ten to ri sing ji ada akhoi na aina ya janingi di atai na ta ba moi na theng na bu khangmo control bu ngam draga su government na kamai do india government gi aso bo sam maujik pa me kari gi no hai kanda akhoi manipur se akhoi marom dom lepcha bangam nab ne ko marom dom si samilon gi film ne ko tangai padana innocent I am ga wari sana ba sida boundary gi matang wa gi watna ta ba amagi wana ta ba akhoi gi so ketang yai phanana ba po na ma di mi gi da som khan ya ponte ba akhoi du su naga mem le sing te kamai to ba akhoi tangkhul mem le sing te kamai to ba akhoi gi di khona ro dro nagaleng gi do khona ga dro nagaleng da lupa crore sing pisan ga mui da nungai hang ga dra ba akhoi di nungai ro dra ba adu ga di akhoi na india government ta akhoi gi oi ba package so ma ji lo de ya ti lo do package e ai na ha ju du chati na ta ba ngasai gi innocent I am na akhoi mayam dagi sahi kun gan thoi sum na khai gi ma senmam do government dagi lo gi ba employee mayam dagi lo ri ba mayam people dagi supi ba lalol tik to mayam dagi lo ri mayam do pasan biro ba ai karor si lising du lakhar onam gane na khali madu gi do center na compensate tom thoe aduna karai da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯟꯁꯦ ꯁꯤꯡꯕꯗ ꯋꯥꯕꯅꯦꯕ ꯄꯨꯁꯜꯂꯨꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯃꯦꯟꯇꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯒꯃꯦꯟ ꯆꯂꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯔꯒ ꯄꯤꯔꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯖꯦꯔꯣꯗ ꯑꯝꯇ ꯍꯧꯍꯟꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯨꯗ ꯀꯔꯣꯔ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯑꯝꯇ ꯄꯤꯕꯤꯌꯣꯕ ꯅꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯒꯠꯆꯧꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯝꯇ ꯍꯧꯒꯠꯀꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯂꯦꯞꯀꯦꯕ ꯑꯝꯇ ꯏꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯑꯝꯇ ꯂꯦꯞꯆꯒꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯑꯝꯇ ꯂꯦꯞꯍꯟꯕꯤꯌꯣꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯌꯨ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯈꯣ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯝ ꯌꯦꯠꯆꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯎꯊꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯀꯩ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯂꯩ ꯌꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯂꯩ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯗꯗꯤ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯂꯩ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯆꯨ ꯇꯔꯦꯠꯀꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯂꯥꯏ ꯇꯔꯦꯠꯀꯤꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭रा ꯄꯥꯈꯪꯕ ꯌꯦꯛꯄꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭रा ꯌꯦꯟꯅꯕꯤꯔꯅꯨ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯦꯟꯅꯔꯛꯏ ꯌꯦꯟꯅꯕꯤꯔꯅꯨ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯤꯡꯈꯠꯆꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗ ꯊꯦꯠꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯤꯡꯈꯠꯆꯦꯕ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯩ ꯑꯣꯏꯒꯦꯕ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯤꯡꯈꯠꯀꯦꯕ ꯐꯥꯖꯅꯣꯕ ꯑꯩꯒꯤ इरैपाक ꯑꯩꯒꯤ इरमदमगी ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯪꯂꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯄꯤꯁꯅꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯆꯅꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯅ ꯒꯦꯇꯔ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯖꯒꯦ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯖꯒꯦꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯃꯗꯣ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯅ ꯍꯥꯏꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯩꯊꯦꯡꯗꯣ ꯐꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯄꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯆꯩꯄꯨꯝ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯄꯤꯄꯜꯗ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯩꯕꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯌꯨ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯁꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯧꯒꯠꯂꯦ ओइदों मानदेको सिगी लिंदा सिनदेबको सिगी पॉलिटिकल पार्टी मयाम की कनोसिंगसिना हारिबगी लिंदा मतासिनदी ओइदोदी मानदे अदुबो मसि कंपेंसेट अमा तौरगा अखोइसे जेरो दगी अमता होन बियो मणिपुर से अमता नुआई याइफना मिंगोन द तांगदना को सेमिट लोन से फजना मखोंग चेन अमता लेपगांदा मणिपुर दु कमाई तौगे सिंगापुर गम सक तानाबर याब्रा अमता येंगसेना आइदि अपील तौंगे बाइदि हजिकी तमन हेबो लोइसलकपदे वाखन मता लापदो मतो हाइता बसे मागी इसल मेमोरेंडम की कोई कनो से कंटेंट से चत्रिंगैदा कांग्रेस नगदी एटलीस्ट मसे खना खंगना दो खोतनु हाइबसी हाई हाइब अइना ताजौ हे तारे मसे कोई की करी नो जा हाइबदी हाइ कोइना खंगलमबसु नते दुगा हलागा कोई डेप्यूटी सीएम न थम एसीसु यामना कोई फॉर्मल ओइबा कनो द नते हाइ तारे प्लेटफॉर्म न थमक नते हाइ तारे मसे अइना हंगबदा लानगद्रा बट जस्ट कहनी मयाम की कनो सिकितंग कनो तो यान न आई लालबसु आई मतेम तने लाले हाय पीगिबा मोय आसखिबा नुमिसिदा अखोय फंगी आदि कॉपी फंगी आई नोंगाला फोंगी माना कोना हाइबनी मादी आदगी दिल्ली के कनो हला कांदा कोना मोना कोना खरा हाइबो वाने को मदु पाउसे तो लोइना फोंगरबनी लोइ कदो खरबनी अदुगा सोशल मीडिया दसु मदु कॉपी सिन लोइ लेबनी नाइ ओके ओके यस फॉर्मली कोई कनो दी हलागा दी मसी थोप नते है ताई मकोई लैरिबा चलुरिबा कनो सिगी ओइबा मागी स्पोक्स पर्सन बो ओरो कन्वीनर बो ओरो मदुजी थमप नत्तबनि मसदा इनसाइड हाइजैदु समथिंग होय अदु गनसी डेप्यूटी सीएम नसु थंबिगी दुनी तारिक मरी फाउदा लैरिबा कोकोमी कनसु याविरिको सि थमदु सि कितंग हंदोपिउ मजु लै हाइबसे लैबने दु इनसाइड नि फॉर्मली हाइबा कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर चैनल दगी लाप नत्तबस दैदा कोइसु कदाइ बो मसी कोइना थाजबा यादोइनो कदाइ बो थमदबा कदाइ बो मस तोरप तोक्तबा हाइस दैदा और व्हाई जस्ट वन पॉइंट दु कतंग डेप्यूटी सीएम थमैनो आउट ऑफ दोस ऑल पॉइंट्स अखोई गवर्नमेंट से याम शोले हजिकी गवर्नमेंट से नते ममांगी गवर्नमेंट से मणिपुर लिबे चीफ मिनिस्टर पुनमक से लोइना अयाम लेंगा पुरमसे लोइना शोले अखोई से अमग मरी जनरल कोई से डिफेंसिव त सुम लेबा अदिगे मीन ऑफेंसिव त सुम लापा असिने तौरिबसे मसी पुनमक तौरिसे मणिपुर सरकार शोनमदगी ngaktani मेगी सरकार न चौखलग मेगी लेनुंग दिलीब मयाम सिंगदुन निंग तंबगी तालकप तंजादग सि मोइदे फ्लैग पीनी हाइरे पीरे हाइरे विथ सर्टेन कंडीशन फ्लैग पीबलो रे करी कंडीशन तो रुदुनु नेबा मी न गाड़ी दे ला थेल लाकन मणिपुर द करम पुलिस न करम एडमिनिस्ट्रेशन करम गवर्नमेंट मोइ गाड़ी तो फालु दोरिगे मोइ की गाड़ी न मोइ लाक दोरिबा असिगुम कयाम तोबुस अकोइ से नुपागी थबक से नुपा की फिल्म द कुछ लेटर जाना अइन हजिरिसे हजिक इंडिया गवर्नमेंट से मणिपुर सरकार सिना
सोनबदगी मतम पुनमक्त सोनबदगी खोरमजबो यामने हेंजबा नोनजबो यामने लुक्थबो यामने हेंजबा चोरोन पाइरुबो मकोंग पाइरुबो यामने हेनबा भिखा नीरुबो यामने हेनबा अइगे चेयर से जि लुक्थोगदरा आइना हजि लेपखलिगे तंजादा ए चेयर से चिंधोकिदरा हाइदना कीदन मरुन म हाइबा ngamdabagi फिल्म न अता ताबदि ngasi akoi lenungda akoi amukka mun lepak ta akoi lenungda akoi changabani manipur sarkar na tap oidaba sunga yaroi ngasi di Manipur ke lenga noi tap oidu noi sunga yaroi natri noi napam loi thadu noi politics te noi matik chad bani noi and is sen I am na tan punamak ai thagali moi no pa thoi ai underground bu madi group pu support to bunati ground underground support to bunati mana to thoris my maninjans he has got the guts prime minister nangni aisha prime minister na organization da you need to sit with me I will talk to you eyeball to eyeball haidra akoi chief minister chalagam to khonje ke haidabo unandadana akoi even home minister na bu gahati de loi la tal laga loi thadori adu di karmai to na bharat sarkar se na akoi usit ka dege akoi mi oine khande bharat sarkar na manipur sarkar bu manipur lenga shi makhan gi mafam de loi ne noi tawri noi kemelon dona ngasai ai gi marup akoi panelist ani nu satapi gi tawri de pam de noi yam show off jam tawi tawdu pam de na mau de chalaga mau gi manung de loi underground na tax collection openly overtly abundantly and akoi honestly manipur sarkar na tahullaga and you say that you don't know it what an absurd manipur government or manipur ga koi bjp spokesman hai bise marmaduna akoi sarkar akoi je koi demand akoi kar tamthibo rakpatai tamthibo means khulai paisa hai banatte our approach our it should not be appeal hajite hite appeal tawroridamne hite approach should be kok haigla darkar lerabani kayam kuina koi nethagadage kayam kuina koi mi makha de koi legadage akoi dige mullaka akoi dige thugairaga tobide ko se tobigunu na akoi big brother ne noi togunu na hey midem chasinoi mang noi togunu to se kallu haida no those days have gone akoi mi ni akoi lepkadabani mi na akoi gi akoi lainam akoi so inchi me hengel bade akoi inchi ne akoi hengel mamta rabani madi matam da ni bharat sarkar na eyeball to eyeball wadi sagadaba adi matam da korokani even any association amon hoy korokani even asu ge students ki union ge dr samajil bhattacharya koi group pu prime minister ko budda mai dhup parti thar ngai den leine adu manipur ge lenga puri manipur kai di pung machi tagadu tanjad manipur leader mem charpada prime minister na he has no time to meet you haiba taradi akoi se kadai da dom ne pobiri ge manipur lengak na kadai da ku norok ta ku injan birira natro ku puna mokse lon nagaland chalo hai rija akoi lon chakhrage akoi bidai to biro akoi leyamam akoi hukcher maga akoi manipur thau chera chakhrage okay ai matang to to hang tang hang jadri ge koi how far ma se kadai ho chum mano de koi na su khang jaba confirm ni hai batare but koi na hojik ta phangjaba koi ki paw da hai tare subject to correction again ai na su masi amna thamjari hojik ta phangjaba paw ni hai tare koi ki ziri lambi rom da koi ki oil tanker sing char pa nung thajal pa ki thodu khara thop lei have again subject to correction ni masi I confirm ni hai but na te ma du ki paw du ma tang phang ni hai but ma koi thamjaba ni matang koi keno da thâu lạc sinh những cái quay sai thâu nó sẽ bù khất pi cái này ta thì mà hát cái tụt cái mà yam mà apart from those texts and those lại mà yam được cái ấy là sum what even mixing jar of the cái Dr. Kishan token and Rajan cái sisu dugumba cái này hen na chào nó lâu cái hay bữa đôi cái nào bữa oi cái hay bữa đôi ya đập cái thình bữa cái đâm mắc tên thì hay again sisu quay na cái đại phong chủng nó tham cái dugumba cái the even central government ki official hai bata rahe ne work to bugi wari lei re ne aduna size there is the text khatana tana dugumba lei bkhoi ki contract ki thabak si mayam si ju plus sai adugumba mamal yam la hai ta re ne manipur ki di misak ama dugumba yam tarai na ta lakchana koi misa hum ne to organizing de pa ga di tau ki basung su koi ning sang mam thok tawra ma si ki tongan ba koi ki victim sing si ki sentiment si si su khang na ka me na ma si ki su touch to bom to ena laura ga di kadai do no ka do bugi no jik ta madu gi mang do da em tanga happy hai ni hojaki mai kano ga naga ga kuki ga gi irang ama thui da to ki si madu sigi me am tum ta pasan dem tai that was the point right chume ta sing madi madu yam nuai ta ba thodok ne thodok sida kamai to ge da hojik ekoi gi manipur da su hai ba
NSNIM Hirasiko, then Government of India, then Manipuri people at large who believe in the idea of Manipur. She is the Thazaba group Siga, Shona Kangi Hire block Anisiga. The same with the NSNIM and Government of India is almost synonymous. More the Chamanana entity man in a coin low BI. NSNIM is in the tools ni, India government's in the brain child ni. Moina policy maker ni. Moina policy set toni, Madu execute on Tavoshin and NSNIM and other groups. Moina hide in the groups, say Queen Hive. I do my group members, Moina Kulai machine and a token. NSNIM issue India government hide in Laga, Moina India government sit down Moina Kudumsa, Kalona, no one area. I don't know Haikanta, Manipur, Moina Palm, Mogi separatism concept, idea, Moina Purido, Adutano, whatever. Siki project or consider the communal riftama Tambadu India government Palm, Moishu Kange. Aduga, Anishin, I am not communal colorama, Piraga, Madude the certain Kogi Kahata uncontrolled situation ama. Communal violence, communal turmoil, la akanda, aduna maram or can I come sense balkanized to Tokoya, Nabagi, Tanjama, Logi have a Sumoy attempt there. Aduna maram or can Moina Kogi Sunda, Semete, Amani, Hatokoda, Moida, Kenta Moida, Ninjing Manjing Malative, Halaga Machina, Tapoka consequences, yeah. Machina so Kogi larger political objective to Adusum Pangduini Hadana. I could the win-win, Halazu, Halagana Mana, and quite a pyramid of obstacles to Aduma. Overcome Taurani, as well as Madu Halubagi, Lakata Madu repercussion, Madu reaction, Adu reaction, do not political objective, the Manipuri to kind of tabado, Adu the Zoom Kane and Moy the Kanmukale. Adugi Potu, Kalalaga, Tabuk to Holibosida, India government Madu, Asagi, Ting Madi, control to Warak Padi Ladana, Madu Moyna Yengaga, Emasi Payne. She did some when Adwana Dil to Towe Haitana. Aduna even the DC do my young DC Mayo, Chene had about the Carito, no Kamaito. I didn't know they are not Lorene. Other high Poto, a Kogi Mina, Moima Taklebo, or Magadi. Definitely ma Logi can the match of sunset up could have the Pangado never. Aduma Toki. Aduna Kori Gadur Sidikeso Manipur coexistence key, social harmony, high Sigi. Ideas may am say, Masibu defend Torgalaiba, Masibu Naga Pureba, Masibu Kalagalaisa, Masi Quigi, idea of Manipur, the Tazava, may am sinani. And atop of vested interest, Kangusina, Matamatam Vitores, separate doubles in Hana Hariba, Jilly and Bidos, explained Towe Haisa, Moimadu communal color and Mapina Lana. Shumatam Sida. Adumba disturbance of Pirakanda, some the Gikari reactor Kataga, reactor Laga, to India government, two moiners, mine told the question who she fumed like Moyo Quizzes, Mayaga, she told Yoka, Habi and Nabagi, Moina favorable ground was shame the Navana, violence in Moina inside the White Arena. Aduma Ponema, don't talk when I delay. I know Yangado, she Lochalapagi last round to each other. As I have to give see among the Quail in Hibiramba. Center and state relationships, but I'm sure I could say. You just have been a queen Nupa talk day. Nupa talk day, killing I am saying no sinida. Aina Agi Lebaxi, Aina Lebaxi administered Tonanava, governed Tonanava, Agi inconveniences to Madu Moina Udavataragadi, Aina Madu demand to Uda, Kidushika. It should be justified. Pazana Maram to Pazana people Mamatavani, Aina vision number people Tavani, situation Mahai Tavani, other than Aina Madugi set to Torokanda, Moida Queen demand to Uda, Moina Madu Yadrakan, Aina people the Maduka Vetokanda, people like them to Lepaneva, people like them to Lepadi, Jagaman, Ilotuni, Lotoya, and Adumba Poramada, center of the state and relationships. It should not be like, master and the puppet. Master puppet ki relationship like do not tell. See the federal union of states union of states where every union do a member or a state could equal right ni. Other I quite sure state welfare demand Matomata, Kadubuki Hangoiduno, Kadubiki, I want the Patabam Tolamotam, I do Yarway, and I think Matamda, Kaibuto do no sinda. I do confidence to the labor to Asinda. I do electric madam say, Magi personal interest, and a one be and a quick lab. Wakan Kanbakanda, Chokriga, Magi Kanoduga, decision Chokriga, para Kalamina, Karaidonoma, Chokrisi ports, Sunkandia, we compromised over Poramadum lay in a Kale. And Nuba Tokom Changi. I think it is a quite Manangasi Hoda, Aina Kanjabada, Manipuri State Assembly.
assembly pham matamda or India ki parliament session lakpa kansida Manipur ki tamo ko ki Manipur ki ai di khangde tamo ina thengna biramani Manipur ki leriba ko ki politician singsina ga bill ga semdana parliament session daga pukhatna ga tawbusibu kaya ka yawge ai hujibog de aina parliament yengba herakpada gi ngasi bo dei thengna dri kai gino ba because they don't have a vision masada vision leite democracy exercise to ba hiti habagi incompetency ki porum su leiba adu sigi poche lakan de kubi to ga thagal uribo kangu sisu responsible oira ko mi khanbada adu gi poto lakadoiba gamen ta da meam jagoi sei da ngawba meam sanai yu nei bi da ngawba JCB loiba adu meam duna akhoi honorable le thagala kanda aduna assembly da pam kanda di kadai da gi bill thokadoino kadai da gi vision lakadoino ai gi political vision do aina madu bill mo ino thokanda ai gi state assembly na madu gi unanimous decision laura kanda handaki lagado parliament session da sigi bill se akoi MP du gi through da si hap da yaro si introduce to da yaro and push to matam da adu da moina election over sei potu miyam da convey to he will be a hero akoi miyam gi true leader se adu oi doine ba adu mo porum ta ngasi bo da attempt to de ba kari gi no sinida adu itadi India gi akoi gi social context siga social fabric siga history siga chana da ba akoi culture ga chana da ba moigi society da yumpham oiga groom to pa constitution ama framework ama adugi potu da ekoine adjust to gastala di ekoine kadai da madugi freedom do liberty do ekoine kadai da phangdoino governance do kadai da laktoino shura lawe ana sigi poche center state relationship se redefine to nana ba ekoi state government na hoji dei wakan khan ba hobo se tangai phadre larik pa ba tangai phadre larik paning dra gana apa mi sing do kaushal laga wali tana bogi tangai phadre ba leire thamja okay ai losela ko yes that was one of the tentak na ai last yes line thing so obvious and it's I am na shen khai ba shen lobo court pa extortion tawi court pa se government India yam phajan khangi makoi ki budget su moi chahi khuding and sen I am very systematic one moi say more or less koi de facto koi government nam leibani ne hebron da phajan tawi moi defense ki police ki home ki to na 600 crores 700 crores ka moi budget ne haba government of India na matamamad hai ki chaitara manga mamang da noina mayam di publicly no extortion to ris machine hoi to noida paisa se akoi ngasai akoi gi RTI dang gi bodo akoi paisa na koi noi budget changadu da akoi pi ke stock si man da noi masi mayam digi paisa extortion to wise machine noi to gnu in a sense I am very intelligently amukhum gi akoi the national tax na koi gi state akoi logjobani ma it is not extortion akoi India government the paisa pam de hai wahi ma hai ba adul tapde India government fully aware Manipur government na koi tummi ngai da tummi akoi still we are sleeping Bharat Sarkar dhango bai Bharat Sarkar knows everything my ro SIB every agencies minute to minute loi chali bane akoi ne khalli basi we are too late too little too late hangura security the law and order the state ki kan ni ayak kadari yes taman no line tang be ga lesi ki khoi tangai phada posting se Zaki tax the free car way I taragadi. Nagaland si found the Lambi Mamayana now, Hanabado. The Lambi Jam Pareco, Lambi Matanka Yaw dining when it's Yaudre. Hana Matamamda, who is Lambi Habado, Hoseki Otokna Regina, Hosena in Faltima for Lambi, Sunakan the Z, Hana G Lambi Wedamado, Sunakan the Oerezi, Lambi Sapiadres, you should live Unico. And the traffic see a double Oerezi. Hana lemba magi traffic ma han sa lambi do sumna kan dagi lakha da lambi thau su thum su lo in mas da roi lai lakpani na asumna kan da zero da tax lai ramni ko somna kan da ta tha baduni police na phajana nga ga di si jo tax pi da badum yae ba sip labi se oi manipur ma sel oi bani na asam dagi power lakpani swai da lai bani na tax yam han dai aduna sigi lambi si yamna maru oi boina khallaga sem na bo khona ba se sigi tai phada ba lai maru oi na su koi rail lambi su lae lakha dore adagi lambi su jik lai si double lane ni ko double lane si sappa yam nuai ti ado asi four lane gumbo oi ga di yam nuai ni som som semaning ba adna hana di jiri lambi sappa si ayu ke pung taruk chalaga kamgan yog no khalam bane ba hojik di pung amada yong ame jiti am nuai na lambi sappa yare si phai ado suna kan do thong na khre hai to duni ado sai nung thar ke poram leidana nung thar padana te teksu handan gai tar ga di suna kan sala si asona kan se moi Nagaland pitok piramo moi lam dan chachar no na aya pil tawning yam ngai sei makata yam kana ni bani hai tari phase topic su nuai ba ga thabiri ba panelist ki wakhalon sing sisu yam nuai ba moi ne dum pu panelist ahum mu ka na lo sela pusda thar chu phongtuk chab loina meng tari promotion si yoindi matang swice da Times of Manipur gi talking point sin jab loina amko na kan ni ga tani jeri